this is what the Spirit of the Lord is saying. That the fourth dimension, I am taking my children and my church. It is the time and the season of favor. Can we appreciate the servant of God, Reverend Catherine, for giving us the platform to be here? Reverend Catherine, we love you so much with the Church of the Ambassadors. And we appreciate, let her continue flowing in the Spirit. She has a right to do that. And we appreciate what God is doing in this church. There is a revival that is hitting this church in a big way. No kinyegia tuthi na mbere tukimwambararagia lazima tuzidi kumuinua na tukimukumagia na tena kumuhimidi na tugituragagiria ritwa riake na tena kushukuru jina lake tondu ithuĩ gukinya haha tukinyite maana sisi mahala tumefika tukinyite na undu wa wake sio sababu ya mpango tukinyite na undu wa hinya wake ni nguvu na mpango na nikio tukite na nigetha tuigue uria arenda gutuira na tumekuja tusikie vile anataka kutuambia neiga na meterire kuigua kwi mwathani wangapi wamesubiri kusikia mundu aigue kuma kuri nie astaki mtu asikie no ndienda muigue kuma kwi Jehova nikusikia kutoka kwa Bwana oya moko makume na iguru higura kanwa gaku ndaika imwe ndiero cokerie mwathani ngatho ana umshukuru Mungu mwene nikwenda kuigua kuma kuri muthenya wa umuthi nataka kusikia kutoka nikwenda warie na ngoro yako umuthi nataka uzungumze na moyo wangu nikwenda warie na ngoro yako umuthi nataka uzungumze na moyo wangu leo mwathani muthenya wa umuthi wana siku ya leo itekira ngoro yako kubali moyo wangu utuike wa kureka irathimwo ni kiugo giaku ibarikiwe na neno lako na iguru wa maundu mothe na juu ya mambo yote hinya waku na wega waku nguvu zako na wema wako utuike wa gutungata ya kwamba ihudumu thini wa ngoro yako ndani ya moyo wangu niwe jetereirio umuthi baba ninakungojea wale wewe niwe irahiro riakwa wewe ndio kimbilio langu wewe niwe hinya wakwa wewe ndio nguvu yangu wewe niwe uhoti wakwa wewe ndio uweza wangu wewe niwe honio wakwa wewe ndio uponyaji wangu wewe niwe wina kile giothe ndirenda wewe una mahitaji yangu yote Jehova tukirugama mbere yaku Baba nikisimama mbele zako reke twagwo ho wewe uonekane acha Bwana tukosoe uonekane tukatana na dukata yaku na mtumishi wako reke wewe uonekane mwathani wewe Bwana uonekane no twike wa gututumira twi muro waku wa wira na ututumie kama chombo aria na ithio muthenya wa umuthi zungumza nasi siku ya leo kugerera ithanduku riria maathani kupitia sanduku la Torati nigetha hinya waku urute wira na ili nguvu yako ifanye kazi na rio ritwa riaku itheru nalo jina lako takatifu ligocwo ona gwatari kumio lisifiwe na kuhimidiwa ukugarura ngoro nyingi utagia ubadilisha mioyo mingi ukwaria na ngoro nyingi utazungumza na mioyo mingi na muthenya wa umuthi na siku ya leo ni uratucenjeria miturire unabadilisha maisha na undu wa hinya waku Ngai kwa nguvu yako Mungu amukira ngumo na ugoci tondu cia sifa na utukufu maana ni zako twakuhurira ruhi baba tunakupigia makofi tunasema usifiwe twaigoro kumio tunasema uhimidiwe twaigoro gotirio kiohana tawe kuna mwingine kama wewe niwe Ngai kihoti wa maundu mothe wewe ni muweza wa kila jambo niwe ila umothe ona tene na tene leo na hata milele nitwagucokeria ngatho nakushukuru twetia hinya waku wa roho mutheru tunaitisha nguvu ya Roho Mtakatifu akoro hamwe na ithwe awe pamoja nasi na nigetha atutungatire na ili atuhudumie naguo mubango wake wa wega na mpango wake wa wema utuike wa kuruta wira ifanye kazi thiini wa ritwa ria Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo twahoya tumeomba ona twashokia ngatho na tena tukashukuru reketurire mwathani roho rwega tumpigie Bwana makofi mazuri ketumure roho rwega tupigie Bwana makofi mazuri not we can do better than that we can do better than that. We can do better than that. Amen. No muikare thiini wa ritwa ria mwathani
imani chini katika jina la Bwana. Ngoro yakwa ina thayo. Moyo wangu una amani. Kristo wa Ngai ni amigitire thayo na kĩrĩgĩrĩro. Na Bwana ameweka ikiwa na amani na tumaini. Na ngathi na mbere kũmũcokeria ngatho. Anazidi kumshukuru. Ni ũndũ wa maũndũ marĩa ekĩte. Kwa yale ambayo ameyatenda. Thĩinĩ wa mũtũũrĩre wakwa. Ndacokeria Mwathani ngatho tondũ kiumia kĩrathirire. Nashukuru Mungu maana wiki iliyopita. Nĩtwarĩ gĩikaro gĩkĩ. Tulikuwa mahali hapa. Na Ngai akĩaria na ngoro citũ. Na Mungu akazungumza na mioyo yetu. Na tũgĩtuĩka akũgĩa na kahinda ga kwarĩrio nĩ kiugo na njĩra ya mwanya. Na tukanenewa na neno kwa njia ya kipekee. Kĩo tũkĩte ũmũthĩ. Ndipo sawa leo tumekuja. Ndoima Thika na haraka nyingĩ mũno. Metoka Thika kwa haraka mingi. Tondũ nĩngwendaga gũtigĩrĩra ndona ndinacererwo ũmũthĩ. Kaona sijachelewa wa leo. Na rĩ ngwerere at least gũkĩheanwo marũa na nĩguo gwathiĩ na mbere. Na nikutoa watu wakipewa nyaraka. Ngacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa Laban na kiama kia Central Region. Nashukuru Reverend Laban na chama yake ya executive. Na nĩ ũndũ wa kũhe kamwe kaga ũkĩrũgama rita rĩa kerĩ. Tena kwa kunipatia nafasi ya kusimama mara ya pili. Ngacoka ngamucokeria ngatho inyuĩ othe mũkĩte ũmũthĩ. Na washukuru nyote ambao umekuja wa leo. Nigetha tũigue ũrĩa Mwathani arenda gũtwĩra. Na ili tusikie vile Mungu anataka kutuambia. Na nigetha hote kũhiũha nĩ hinya rĩ. Na ili niweze kwenda kwa haraka. We started by the Lord giving us the first spiritual dimension. And he told us that he's going to make us vessels of honor. We came to the new year and he ushered us into a second spiritual dimension. And we were told that we have been sanctified. Then again, he spoke to us last week through the Ark of the Covenant in this church, and he told us that he has released the spirit of grace, and that is the unmerited favor of the Lord. If God is able to talk to us in such a high magnitude that is full of clarity, that is full of clarity, you can be able to hear it clearly. Then I'm sure today he's going to speak to you and to you and to me and to you and to you. Utegere na kionomeni ati Mwathani eno undu arenda gwika wa mwanya. Kimbia na neno hilo ujue Mungu ana jambo la kipekee anataka kufanya siku ya leo. We are still remembering that we are still in the very first month of the year 2023. Na no turaririkana ati twe mwezi wa mbere wa mwaka wa 2023. The first dimension was the vessel of honor, he pronounced. Akialia uhoro wa indo cia guteka. He came and told us that we have been, for us to be vessels of honor, we have been sanctified. And number 3, he has actually released us now into the spirit of grace. Who can guess where he's taking us now? He's taking us to the 4th dimension. And the 4th dimension, I hope somebody can be prepared to say amen. The 4th dimension that represents the 4 corners of the wind. Because the 4 corners of the wind it's counted in number 4. He's taking us to that 4th dimension. And this is what the Spirit of the Lord is saying. That the 4th dimension, I am taking my children and my church. It is the time and the season of favor. You and you and you, the Lord has already, he has ushered you in into a season of favor. Are you together with me? Can you say amen? Na kimera kiu ni kuga tiriri. Na hiyo nyakati ni kusema twerirwo hindi wengi ni unmerited favor. Ni kibali. Kibali. No umuthi turerwo it is a time of favor. Tena ni wakati wa hicho kibali. Ni mahinda kahide. Mahinda ni makinyu. Wakati wa kibali umewadia. For the favor to befall you. Na nigetha naguo gwetekereka kugigoro. If you are together with me, can you say amen? Agikorwo we hamwe nani uga amen. Can you say amen? Uga amen. The real life issues can be complicated.
sometimes it is painful. Like in the life of Jeremiah. But always know that you came into this world with an assignment from your Creator. Thank you so much. Thank you. Thank you, the Spirit of the Lord. Thank you. And problems, yes, and there is always a reason for all of us to be alive. There is the reason why you live the way you are living. It is because God is preparing you for that greatness. And it will not just come anyhow. He has to speak His word, and then you the word. We nuramenya ithanduku ria mathani riguku. Najua sanduku la Torati liko hapa. Ithanduku ria mathani kwi maundu meri mekikaga. Andu makoragwo makenete na the same watu walikuwa wamefurahi na kuhuzunika. Tondu matiramenya tiriri ithanduku mugambo kuuga atia. Sauti itatoka ya kusema nini? No muthe mwina njira riu mutiagire no ukorwo mwina kia tondu mwathani uri mugambo ni uriga tiriri ati uingiritio kahinda-ini. Umewekwa katika nyakati gwitikirika kwa mwathani. Mwathani heo goci. Na gwitikirika kwa mwathani ni kuuga atia. You know kibali cha Mungu ni kusema nini? Unmerited favor or blessings. Gwitikirika kwa irathimo cia Ngai. Ni irathimo ciraigwikana cikuo. Ni baraka ambazo zinasikika ziko. Not the time. Lakini wakati. Time ni kuuga ni mahinda makinyu. Ni wakati ambao umewadia. For that favor to locate you wherever you are. Na ili kibali kikusakanya mahali huko. If you are together with me, can you say amen? Kama uko pamoja nami sema amina. Kwa muthenya wa umuthi. Kwa hivyo siku ya leo. There is something I would like us to look at the life of Jeremiah. No hari undu ingenda turora thini wa muturire wa Jeremiah. Jeremiah, no one liked Jeremiah. Gutire mundu wa wendete Jeremiah. I suppose maybe his mother. Because a mother ever loves a child no matter how she is or how he is. But in those days, whatever the mothers used to do to their children, like the way Moses was taken into a small basket, it is not recognized. It is not recognized. People will never say anything good of what you have done to your own child. Jeremiah ndari na arata aigirwo nigetha akoragwo agitwarana hamwe nao. Hakuwa na marafiki wa kuandamana na yeye. Wandura ningi ndathoma maandiko marangenagia muno. Reverend Catherine kujira ati Jeremiah mwathani ni amugiririe kugia na mutumia na ciana. Mungu alimzuia kuwa na mke na watoto. Maundu maria ithuĩ twĩtĩkĩtie atĩ maria makoragwo me ma mũndũ aima kwa baba wao kana kwa mamu wao ũkinyanĩru nĩ kũgĩa na mũciĩ na gũkorwo na maũndũ macio. Mambo ambayo tunaamini kwamba ukitoka kwa mama yako na baba yako unaenda unapata mke unapata watoto ama bwana na watoto. God does not talk to you because you have a wife or you have a husband. Gaida kwarageria tondu wena muthuri kana tondu wena mutumia. God speaks to you or God deals with you because he has a mission upon your life. Gai akwarageria ni tondu anagitumira na muvango iguru ria muturire waku. Tondu koroti uguo ri atumia ara makiri kwa ndigwa ri Reverend Catherine inake angekario ni mwathani nikigoragira andu ara mena atumia mena thuri. Kama ni wajane angekuwa wapi kama bwana ananenea walio na mabwana. He is a respecter of no persons. Yeye haheshimu mtu yeyote. Ndigo nigetha riri twitikire kuyukania mundu na uria ungi o uria tuhana. Kukubali kila mmoja wetu vile tulivyo. Oria omwe witu tuhana tuyukanie o atia. Alivyo tupendane hivyo. Ndikatuiguanira. Na nigetha mubango wa mwathani ukinyanire thiini wa muturire witu. Na ili mpango wa Bwana ukamilike ndani ya maisha yetu. Maandiko makigatiri thiini wa Jeremiah 16 verse 1 to 4. Katika Yeremia 16 mstari wa kwanza mpaka wa 4. The Lord gave me another message. Ngai nake akihadomererie ege. And he said, na akiuga, do not get married or have children in this place. Ndukahikanie kana ugie na ciana wegikaro giki. Koguo mugwe maundu mekikaga muturire-ini wa mundu. Kwa hivyo kuna mambo yanatendeka kwenye maisha ya binadamu. Akorwo Ngai ni arugamitie maundu maria we mwene ungienda ni undu wa gitumi giake we mwene. Mungu kuna mambo anasimamishanga ambayo unayapenda kwa sababu ya
mwenyewe. Tathikiriria uria Jeremiah, you know it is very painful. Ndio ndio wena ruo muno. If you can end up having children that are not in the plan of God. Because Jeremiah wrote it. If you dare marry without my consent, those children you will have, they will die through terrible diseases. No one will mourn for them or bury them. And they will scatter. Reverend Catherine gutiundu wina ruo muno to gigituika wa kiheo ciana ituike ni cia nyagwo ari angi ni marakua wengine wanakufa wengine wametapaka ona no ukire wi mutamutumia wi uri tiriri ciana ici ri ona kaba mwathe ni ungiarekire itari ciana labda mwambie Mungu afadhali ningekaa bila watoto. But what did Jeremiah do? Na Jeremiah he accepted to follow the voice of God. We agetekera kurumirira mugambo wa Ngai. Listen, my brothers, my sisters, tathikiriria are na ritha witu. There are circumstances in our lives ne kuri maundu thini wa muturira witu when they happen to come along your way. Na maundu mau magigoka magukorerere. Please do not stay mourning from January to December. Ndukana shaka kuma January ginya December. Because Ngai ni aramenya gitumi gia gukugereria njira yo. Maana Mungu anajua sababu ya kukupitishia hiyo njia. And until you get to understand na ginya mahinda mali ogataukwo the plan he has for you, mufango ria na igoro riaku, that is the moment you will appreciate. Ocio niguo ihinda riria nawe ugakorwo kenete. You think about it. Reverend Agrasi taizire kono Jeremiah ni ahikanirie ge na mwana atoke agene ciana ta ithatu kana ciana inya. Kama wange wa Jeremiah abe na watoto watatu wanne. Ciana igire igutho ni ngari. Wawili wagongwe na gari. Na kwage kinya na kuria maguthiro na gutiramenya kana kinya matuike na matiramenya kana ni mathire ni gucio no hata wajulikani walienda wapi. Ungeingire maundu ni mangine ndamenya kanire kuria athire. Hata mwingine ingia kwa mambo ambayo hajulikani alienda wapi. There is a family that has spent millions of shillings looking for their father till today. Ne kule family irasharia baba ihotherete besha nyingi muno ginya mothe. Baba akurire na murango guo. Alitoka kwa mlango hivi. Muthuri mugima akiwa mzee mwenye afya. Kinyo muthio makiria miaka 25. Mpaka sai zaidi ya miaka 25. They have never sighted him. Na gotirede male mamuona rege. The family, the children have money. Ciana ciana bia. Magiakira nyina nyumba njega. Wakamjenga nyumba mzuri. No maturaga masaka ya tondu batiui baba wao kuria thi. Wanaomboleza maana hawajui baba alienda wapi. That is the situation that family is undergoing. Ocio niguo undu uri ari family iragera thini wa. And all of us, we have got different situations that we are undergoing. Na ithe tuli na maundu maria turagera thini wa mo. But I have a good plan that I want to give you that you can follow so that you may be able to access the blessing and the joy of the Lord. Na ndina mufango mwega uri okuhuthira nigetha ukinyire igitharithimo cia Ngai. Ngai ena mufango mwega iguru ria mari uragerera. Mungu ana mpango mzuri juu ya yale unapitia. Tarorosho muri gatumure Ngai ena mufango mwega iguru ria mari uragerera. Angalia jirani yako mwambie Mungu ana mpango mzuri kwa yale unapitia. Koguo magi mari uragerera. Kwa hivyo mengine yale unapitia. Ngai ni amathimite na akamenya. Bwana amepima na kujua. Na nigukwira ni undu waki. Na nitakwambia sababu. Warora thiini wa muturire wa Jeremiah twacoka turora kindu gitagwo tiriri personality ya Jeremiah. Ukiangalia utu wa Jeremiah. Ikana uria mundu the personality of Jeremiah. Vile alivyokuwa Jeremiah. Ukiuga the personality ni kuyo. Maya ni maothe make. Yes, thank you. Mureiro maothe make. Ile mama yutu wa Jeremiah. Reverend Catherine akadika tukuya interpret wa thiu tukore headquarter kana ni ateni. Ni tarakinyita tondu hariri. Ara agukara tuigiranitio u. So now the amazing thing is this. Na udule wa kugegania ni aterere. Jeremiah. Tathikiriria. Hebu sikiza. Ujireke yo nake ni athimite mithire ya Jeremiah na akamenya haha. Alikuwa amechunguza mienendo ya Jeremiah. No agerire Jeremiah. He was a very sensitive man. Alikuwa mtu ambaye alikuwa anajua sana mambo na kuhisi mambo, hisia zake zilikuwa juu. Ni mundu waiguagira maundu kunene. And number 2, he was an introvert, perspective. Adorema kiragira maundu na. Alikuwa mtu wa kunyamazia mambo ndani. Yes, he was an introvert. Alikuwa mtu wa kunyamazia mambo ndani. Number 3. Na ya 3. He was very shy. Ali mundu wali na thoni. Tajira ni mundu rume uri kugikoro shy asokyo ni mutumia. Nani anaweza kuwa na aibu na tena
upate mke. Ile ndukuona Ngai ni amenyete nikiamuria ndukahikanie. Mungu akamwambia wewe usioe. Ona shyness ya Jeremiah ndigerekire agende mutumia. Aibu yake ingemfanya kuwa na mke. Wewe mrete mwera hello. Mwera ni thanduku ria mathani ndiumite nja. Sanduku la torati hatujatoka nje. Ni weterera ni ukujigua ni turathi ni tukwambata ndera ni foundation ndani. Tukipanda. Jeremiah, he got to a point he was so lonely. And then he got a point, then he asked the Lord, how can it be? And then God told him this. When he needed some friends, but the Lord told him, hush up. I will be your friend. I wish today the Lord can become your friend. He gave him an almond stick. Kamuti ga guthiaga nako ya kutembea nayo. Akimwira wewe uthiana kamuti kau tu. Wewe tembea na hiki kijiti. Kamuti kau haria wathiri. Wakati unakibeba. Hindi ciothe haria wagakua. Mahali popote unabeba. Ukanyonaga twi hamwe nawe. Wewe unaniona tuko pamoja. Hindi wathie. Wakati wote unaenda. Ukona nie mutu. Wewe unaona mimi ni mke wako. Haria hothe wathie. Mahali popote unaenda. Ni urenda kwaria. Na unataka kuzungumza. Ndiho nigetha ujarire. Mimi niko zungumza na mimi. Ndio muranyita ni kamuti. Sasa unasikiza. Ni muranyita ni kamuti twali horo wako. Tunanena kuhusu kijiti. Nake Jeremiah agitua kamuti murata wake. Jeremiah akafanya kile kijiti kuwa rafiki. Kugerera kamuti karia anengerirwo. Kupitia ile kijiti alipewa. Mwathani Roho Mutheru akianjia kwaria kugerera kamuti. Roho Mtakatifu akazungumza kupitia kwa ile mti. Maundu maria tuthomaga ma Jeremiah. Mambo yote tunayosoma ya Jeremiah. Akiguuririo muthenya umwe ena kamuti. Akapetiwa ufunuo siku moja akiwa na ile kijiti. Sasa ndujerire kamuti, tajire kamuti Tafuteni kijiti. Can you get for me a stick? You know kamuti ugu igikorwo ndina ko haho ugu nigetha riri. Ena kamuti anyitete ugu akirotiriri muthenya umwe. Akiwa na kijiti akaambiwa. Mandikire. Waandikie. Magakorwo me kanitha-ini wa Mucatha. Watakuwa katika kanisa la Mucatha. Niko ithanduku ria mathani gakorwo. Ndio sanduku la torati litakuwa. Na magakorwo mokite. Na watakuwa wamekuja. Nigetha maigue mugambo wakwa. Wasikie sauti yangu. Mandikire. Wewe waandikie. No mere tiriri. Na uambie hivi. Andikire kamuti Jeremiah na kamuti ria erirwo. Ni mti anaambiwa. For I know the plans I have for you, declare the Lord. I know the plans I have. Ni Jeremiah ruraiga. O Jeremiah uri omwe. Anazungumza. Na kamuti karia ari nako. Na ile For I know the plans I have for you, declare the Lord. The plans for good and not for evil. The plans to give you a hope and a future. Ugu niguo araria muthenya wa umuthi. Hivyo ndivyo anavyozungumza leo. Ndio ndumiririe ire arehete muthenya wa umuthi. Na ndio ujumbe ambao ameleta siku ya leo. Na rikorwo twatauka muthenya wa umuthi ari na ringo yitu. Wadugu na wadada. Ati mĩario ĩrĩa ĩngĩ yothe ĩkĩario. Mazungumzo yote yanayozungumzwa. Thu ciaku arata andũ arĩa marigania. Ikiwa ni marafiki, maadui ama watu ambao wanakuzingira. Menya mũgambo ũrĩa wagĩrĩire kũigua na gũtĩĩa ni wa Mwathani. Jua ile sauti na kuheshimu ni ya Mungu. Tondu watia mugambo wa Mwathani nake no nginyagia atikire gutuika wa gutia ciugo cia kanua gaku. Na yeye ataheshimu maneno ya kinywa chako. Koguo muthenya wa umuthi. Kwa hivyo siku hii ya leo. Ndari uhoro wa Jeremiah ni undu wake. Nikazungumza kuhusu Yeremia kwa nini? Nigetha nguonia mathina ni makorogwo kuo. Nijua kwambia shida zinakuwa pale. No Ngai ni ahotaga kuruta andu acio mathina-ini macio. Lakini Mungu huondoa watu kwa zile shida. Ngai yake munengera kamuti kau nigetha kuage. Mungu akamkabidhi kila kijiti ya bebe. Na nigetha haria hothe athie kwaria ciugo ciake. Na ili mahali popote anaenda kuzungumza maneno yake. What is the significance of the stick? Kamuti karona ni yake. In the New Testament.
Kana karogamagirira ke thiini wa kirekaniro kiria kieru. It is the cross of our Lord Jesus Christ. Ni mutharaba wa Yesu Kristo. Ati haria hothe wina ruri rwa mutharaba. Mahali popote una ishara ya msalaba. Hena kigo kia Ngai. Kuna neno la Mungu. Na gutiri undu oro nomwe. Na hakuna kitu hata kimoja. Ukigutira hinya. Ambayo inaweza kukushinda nguvu. Kwihoka Mwathani. Ukikubali kumwamini Mungu. Na wigwa mugambo wake. Na kusikia sauti yake. Isaiah ndiye wari wa mbere. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza. Kuandika ujumbe. Ndumiriri rio ngeciririe niyo yagirire ni kumurathima makiria. Ambayo ilifaa kumbariki zaidi. No andikire ndumiriri. Lakini akaandika ujumbe. Na ndaandikire ni undu wake we mwene. Lakini akuandika kwa ajili yake mwenyewe. Andikire ni undu waku ni undu wakwa. Akaandika kwa ajili yako na yangu. Na akianza kwaria kindu gitagwo proclaiming the good news of the Lord. Na akaanza kunena kuhusu habari njema ya Yesu. But before this, I remember he was taken and then the Lord took a hot charcoal. And he placed it upon his lips. Tagirira guoko gwaku kanua-ini gaku. Otakuhota kwaria twaiga Mwathani. Rathima rurimi rwakwa. Bariki ulimi wangu. Nigetha ciugo iria ciothe ndiriara. Na ili maneno yote nitakayonena. Ciyũragwo nĩ hinya waku. Iwe imejawa na nguvu yako. Na ũndũ wa kerĩ Mwathani. Na jambo la pili. Ndakuhoya kanua gakwa. Ninaomba changu. Ndigatũmĩre kũraha mawĩko maku. Nitumie kukili maneno yako. Na nĩndarega gatigatũmĩrwo nĩ ũrĩa mũũru. Nikakataa isitumiwe na muovu. Nigetha nyone maũndũ matagĩrĩire. Nione mambo mestahili. Kana ta ũndiganĩirie. Ama kama umeniacha. Ndahoya niĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Naomba siku ya leo. Ũcine rũrĩmĩ rwakwa. Uchome ulimi wangu. Kuma ũmũthĩ. Na ili kuanzia leo. Ciugo cia kanua gakwa. Maneno ya kinywa changu. Cikoragwo ciyũrĩtwo nĩ hinya waku. Yawe yamejaa nguvu yako. Hũrĩra Mwathani rũhĩ rwega. Pigia Bwana makofi mazuri. Now, the Bible says that at the end of the day, when the Lord declared the year of favor, or the acceptable year of the Lord, it was the prophet Isaiah who wrote these words. And then we see these words being repeated by a young man who came over to the altar. One day, he came to the altar and he stood at the pulpit like the way I'm standing today. And he read some words from the book of Isaiah. Isaiah did the writing. Somebody else was to come and to appropriate those words. So when he stood at the pulpit in a synagogue, this is what he said. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to declare the good news and to declare the acceptable year of the Lord. Wakati alizungumza ile ujumbe wapendwa, watu wakaanza kunugunika, watu wakaanza kunungunika, watu wakaanza kurorana, watu wakaanza kutazamana, watu wakaanza kugatiriri, watu wakaanza kusema ene ndomereri iri kwino mundu uyo arathoma, ujumbe ni gani huyu mtu anasoma, na soko igati maandiko maya ni mahingo muthi, na maandiko yakatimia wa leo. Ithio uyo ti mwana kioria wa Juthufu Mutheremara, ni ule mtoto wa Yusufu ambaye ni Seremara, arehe ndomereri ino na njira, ameleta ujumbe huu na njia gani? Niki kingituma, ni kitu gani kinaweza fanya? Ndomereri ino amithome asoke igeni ahingo muthi, ujumbe asome atame imetimia wa leo. Anafio the mokaga makari ohoro wa mwaka wa Ngai guka, wa mnabii wote wananena kuhusu mwaka wa Mungu kuja, no yo araiga ni wakinyanira umuthi, lakini wanasema siku ya leo. They started complaining. Makiajia guteta. Niwe niki gitumi. Unajua ni kwa nini? Tondu ni kuria andu merutire mutugo wa kuhuthagia ndumiriri ya Mwathani. Maana watu wamejifundisha tabia ya kupuuza ujumbe wa Mungu. Ndumiriri ya Mwathani. Ujumbe wa Mungu. Na mahuthia ndumiriri yo. Na wakati wanapuuza ile ujumbe, matikwenda gwika
hawataki kufanya kadri ya neno la Mungu. No marenda oenye gwika kulikana. Wanataka kufanya noria ene oenye oria marenda. Vile wanavyotaka. No ni kugatiriri. Hivyo ni kusema. How do you confirm the message of God? Wewe umenyaga tumireri ya Ngai ni amatea. It comes at the appropriate time. Agikoro yoka hinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Which is in relationship to the message that he has delivered. Na ndũmĩrĩri ĩno yaneanwo cigatwarana. And they clinch and they become one. Na ikanyitana igatuĩka kĩndũ kĩmwe. And there is no confusion anywhere. Na hatirĩ handũ ha gũtukanĩrwo na hamwe. He is not an author of confusion. We ndatiwe kĩambĩrĩria gĩa gũtukanĩrwo. Ndio anjitoro ndenda kuga. Wewe unasikia ndaka vile nataka kusema. Na angĩkorwo ndirĩkĩtie. Na kama sijamaliza. Ndingĩje kuheana ndũmĩrĩri itarĩkĩtie. Siwezi kuheana ujumbe kabla. Tũgwĩkora twamba kũhold nigetha roho arie ndũmĩrĩri ĩyo yakinyanĩra mahinda marĩa magĩrĩire. Tutasimama na ili roho wazungumza wakati ambao umefaa. No ti kuga ti roho atarenda kwaria. Si ati roho ndaka kunena. No ni tondũ ni wa mũbango. Maana yeye ni wa mipango. Nĩarenda andũ maigue kiugo gĩake. Watu wasikie neno lake. Acoke amarĩrie. Tena wazungumzie. Acoke marathime. Alafu awabariki. Acoke amarekererie mathiĩ makinya mao me marathime. Wapeleke waende nyayo zao zikiwa zimebarikiwa. Andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa thunagogi ĩyo. Watu wale walikuwa katika ile sinagogi. Matiangĩakirĩrĩirie mũrarako. Hawangevumilia hali ya kuwashwa. Wa mwanake ũyũ makarigwo ũũ mwanake. Kijana na nini? Tukimũĩ. Tunamjua. Mũndũ wa mbaũ na maranda haha nĩ kĩareka. Ni mseremara huyu. Aroka gũtwĩra atĩ. Anataka kutuambia nini? Are you aware that is how most of the people they look at you? Oguo nĩ andũ aingĩ makuonaga. Andũ aingĩ makũringithanagia na baba wanyu na mamu wanyu na kũrĩa umĩte. Kana mũkũrĩre ũrĩa ũkũrĩte. Ama vile umelelewa. There is no one who does not have a beginning. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kĩambĩrĩria. No kĩrĩa twĩkĩte kĩambĩrĩria gitũ gĩkorwo gĩtiganu. Mwanzo wetu ndio tofauti. Kũrĩ waciarĩirwo thibitarĩ. Kuna mwingine alizaliwa pale hospitalini. Na nĩ kũrĩ waciarĩirwo mũciĩ. Kuna mwingine alizaliwa nyumbani. Ona no kwa mũndũ waciarĩirwo njĩra-inĩ. Hata mwingine labda alizaliwa kwa njia. Ikandirikania mũthenya ũmwe ndaima cukuru ndarĩkia form 4 ũguo. Kandi nilimaliza kidato cha 4. Ndĩmũhe kana ndige. Niwapatie ama niiwache? Ndĩmwĩre. Ndarĩkia cukuru oro ũguo niĩ ngĩcoka ngĩtuĩka nĩ ngwanjia gũtegaga na ngari yarĩ ya maibadha. Akaanza kukimbia. Gutega taxi. Akaanza kutega samaki, kuvua samaki. Si samaki. Gutega gukua andu kumatwara kundu gutiganite makandiha. Kubeba watu kama taxi. Ndio sawa. Nimejua sasa umeshika. Hakuwa amekosea maana naelekea kwenye ufuazi wa samaki. He's still very much in the spirit. Amen. Hau ni ondorete. Amen. Leo ule ni hende ndagituika wa kwanja gutega itigo yetagirira. Wakati alikuwa nenda kusubiri pale na ile gari. Ugikinya kindu gathina asara uguo na nuthu nduma igithie kuingira ri. Saa 12:30 giza inapoenda kuingia. Niguo ni ndacokire kuona haukite mutumia. Nikaona mama. Ukatengerete. Akaja mbio. Akigari ule. Akaniambia sasa. Nikitu utabira wa taxi. Nafanya kazi ya taxi yeye. Ule ndina murwaru we. Niko na mgonjwa. Nikatumira maikaga. Unasikia vile mama anasema? Ndina murwaru. Niko na mgonjwa. Na ule murwaru shini afatara gutengedo hospitali. Na nahitaji akimbizwa hospitali. Tukuthiete Karuri. Tulikuwa tumeenda Karuri. Ndi mundu kijana barubaru. Mimi ni kijana barubaru. Ndio anatitari uteza isiru mutumia ngiarie ni ngwaje kunyita nikiaraiga. Sasa mama akinena nitazijua vile anashikanisha. Tuma Karuri. Tumetoka Karuri. Na twathi Karuri. Tukaenda Karuri. Ndagithondekerwo kuu no nginya tutomokia pale akimbizwe Kiambu. Twaina mwanake wa mundu gwitwo mwanake wa mutumia gwitwo nyina wa Gathoni uyu wirigite ukoro wa Thimbigua. Tulikuwa na kijana wa mama Gathoni pale Thimbigua aliaga dunia. Etagwo Ngethe akorogo UK kahiringa twi nawe. Yuko UK kwa wakati walikuwa naitwa Ngethe. Na niguo ndagire na kamweke ga kumuria wo urona ate kijatire wetu. Nikamzaba unaonaje? Ngimati tukura tukawe tutimwira twari gari ngimati. Wewe atafute gari nyingine. Akijira ki? Nini? Tutangĩgĩtiga mbeca ndungu. Hatuwezi acha pesa ndungu. Ndungu tutige mbeca na tukire gũcera tuthie twacera. Tuache pesa na tumekuja kutafuta. Haya ngimura kugo kuona ate ngimura tuthie. Akaambia twende. Ngimura tugithie. Twende. No ngire mutumia stiri atoi ni murwaru muno. Nikamuliza ni mgonjwa sana hapana. No rule ndagithondekekera daktari aci hari ari. Eba daktari pale. Ndagithondeka. Hawezi tibiwa. Ni ndaseta ati mutumia anaenda kuheo mwana. Sishikanisha ati kwamba anataka kujifungua. Ndona. Sijawaiona. Tukia maguru. Tukachukua miguu. Kinya Karuri. Mpaka Karuri. Wetara hanini re. Kusubiri kidogo. Mutumia ena kasuka. Mama akona shuka. Tumikire gari-ini. Weka kwa gari. Nijikarite ngikarura gari ndorete uguo. Wakati nilipitia gari niko nimeangalia hivi. Ndoni tare
atari ndio igwa atari kama drama kama video ngiriko tiriri ndikigi kiraingira ngari ni tondu ruri murango wothe ni waihura mlango yote imejaa na mutumia tuge mutumia ni murito kumbe mama ni mjamzito na mutumia arakuanirwo ni getha ikio ngari na nabebo aweko kwa gari ni ndona ni mutumia murito tondu wakati niona ni mama mjamzito ni ngode tigirite atumia mena na vile nilikuwa nimeogopa wa mama wajawazito kira ngethe nikamwambia ngethe ndo mwere ime mwambie ashuke ndiye ndatwara mutumia thibitari mimi sijaipeleka mama hospitalini akijira tiriri we ndungu akaambia ndongo bia pesa gimatire ndirakwera ndumwire ime akajira ati pesa akaambia nazo pesa tuikiata na ithui pesa ni tugikira reverend agituika ndeka tiyo ndagitari cigioka cigwa no mutware ngioka ngio Israel no mutware na ihenya nikamulisha nimkimbize nikigwa maguru mainaina nikasikia miguu imetetemeka kirangethe ukautware ngari nikamwambia ngethe sasa kuja uwe driver akiwa gari akachukua gari maitia maria twakire manene sasa ile kutukosea tulikosea hena atumia angi eri kama mama na mama mwingine wawili wakakaa nyuma mutumia ni hasa ni drama ka huyu mama pia anahuzunika na mimi nashangaa tukigara Kiamba sasa tukapitia ya Kiamba tukithie tiri kikonga mashimo tukinyita ya Kanuga tukashika ile barabara ya Kanuga ya rami sasa ilikuwa ya rami thina twekire munene ila shida kubwa tulifanya tukithie kuhutia Kanuga hau kianda dahanini rekacira kana gathia kwa kana karingagira guthie Ndumberi ile njia ya kwenda Ndumberi mutumia agikaya oro rimwe igwa taikigura mara akapiga nturu mara moja riu ni thina wakwa wari tiriri sasa shida yangu ilikuwa nini kaneta gwathi na mbere kumeendaje mutumia ngimotire gutina agitura gutina thina tegera hanini dereva kimbia driver dereva nake akikinya magu yeye akakanyanga mafuta ni tugikinya Torito tukifika Torito ili mtu he bambu si mnaona kuna zile bump ziko pale toto kiubukire na bambu sasa tukapana ile bump kubuka na bambu ndaiguire mbu iyo nikasikia nduru moja ona ire athandirwo kinya mutwari uria wetuaga atera igambia ari hata yule ambaye alikuwa anasema pesa akiga gari kando akaweka gari kando ngimwira waiga gari kando kothuka mutwire ni gutwira tutengere na tunakimbia wewe ndagikateo riu maundu makihiuha mambo yakawa makali sasa riu ni ndarageria ndi mukiroro wa barabara sasa nilikuwa nazungumza nikiwa ng'ambo ya barabara na Ngethe agitiga gari agithie mwena uria ungi na Ngethe akaacha gari akaenda upande mwingine rekei ndimwire wacheni niwaambie ungigakura ni ukuona maundu kabla hujazeeka utaona mambo mingi na tonyo ndeka ndikiro mwanake munini ri ndikiro munini nilikuwa kijana barubaru no nyonete otu maundu we nimeona mambo ndiagite kuona tu maundu sijakosa kuona mambo riu ndagika teo sasa wakati kama ule ndi ndona uria gwathire na mbere mimi sikujua kuliendaje tutiatwarire mutumia enada thibitari twatwarire andu aya tukumpeleka akiwa mjamzito tukapeleka watu wawili na watumia ni ndi nita gwitana metanaga atumia cieri hena ngeri mahitukaga akana ndagika taciga nona hai na gicanja atumia kiruta 10 walikuwa wa mama kama 10 no menye Ngai ni wa mubango na ujua Mungu ni wa mipango ndangĩarekire tuone kĩndũ tondũ kwarĩ na nduma angeweza tuone kitu maana kulikuwa na giza ithuĩ no kũrigwo twariga wote kirathiĩ na mbere tulikuwa tunashangaa kunaendeleaje dakika nyingine tukigwa ni kwarirwo ni mwana tukasikia mtoto amelia thina wako warĩ tiriri sasa shida yangu ilikuwa hii mzee Mboa agĩũka thaa ici mzee Mboa akija wakati kama huu ingĩũrio mutumia ũyũ nĩ wakwa sasa niulize huyu mke ni wangu kana ni wawe ama ni wa nani na nikigũthire na kuliendaje ngũmũhe karũgano kau nĩgetha mũnyite tiriri nataka niwapatie hadithi mjue kwamba andũ nĩ mageragira mĩtũrĩre-inĩ ĩtiganĩte watu wanapitia kwenye maisha tofauti mutumia ũcio na mwana akĩciarwo kasaidia yule mama na mtoto kazalika no kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ lakini haki ni hii mwana ũcio nĩatũrire muoyo yeye alishu hai tondu kwari na mubango wa Ngai maana kulikuwa na mpango wa Mungu iguru maundu mariko juu ya mambo hayo na ndingimenya kiria mwana ucio ari muthenya wa umuthi na sijui yule mtoto ni nani siku ya leo maana hatukujua baadaye no uria njui ni andu umwe lakini jambo moja gutire mundu ukite muhuro wa rio atai mubango-ini wa mwana hakuna mtu ambaye ameja ulimwenguni bila mpango wa Mungu ambaye hurire ruhi hebu jipigie makofi na uhingure kanwa wakuge ndi wa bata na useme wewe ni mtu wa maana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu katika jina la Yesu koguo ngoiga atĩrĩrĩ sasa nasema hivi ndari ũguo nĩ ũndũ wa kũmuonia atĩrĩrĩ ũrĩa Mwathani Jesu okire na akĩingĩra thĩinĩ wa hekaru na thutha wa kũrĩa kiugo gĩkĩ maũndũ maya magĩkorwo andũ makĩnyitana njĩra ĩtarĩ hũthũ na njĩra hũthũ yakayapuuzwo yale
na Petero akiaria akiuga atiriri na Petero alipokuwa akinena akasema ati mwathani uyu niwe wokire na wathani wothe yeye huyu Bwana alikuja na mamlaka yote. And then at the end of the day na thutha wa muthenya ni agikorwo ahana ta ithuĩ akawa kama sisi na agiuka na akireclaim iturire itu naye akaja kuchukua maisha yetu. At the end of the day, baada ya muthenya wa umuthi, siku ya leo, ndari ugu nigetha haririe ngoro yaku ngwere riri, nimeandaa moyo wako nikwambie ciugo iria ngwaria haha, maneno nitakayonena wa leo ndugacihuthie, wewe usipuuze, tondu Ngai ena mubango mwega iguru ya muturire. maana Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Tugire twero twika hindini gake, tuko katika nyakati gani? Ate gake nyakati za kibali, ga favor ya kibali, ni kainde ga favor. Then ndugithikiririe nigetha unyite aria marandika nigetha wandike. Ewe menyana naandika andike. Maandiko mani mwathani Jesu athomire. Haya ndio maandiko ambayo Yesu alisoma. Mwathani ngithoma maandiko maya marute wira thiini waku. Nasema hii maneno nikiyasoma, nikiyazungumza yafanye kazi ndani yako. Na thiini wa family yaku, na thiini wa muturire waku. Katika maisha yako, katika maisha ya jamii yako. Thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Katika jina la Bwana. And this is what Jesus Christ read. Na oyo naguo Mwathani Jesu athomire. Naririe tondu the acceptable ear of the Lord. Na sababu mwaka wa kukubalika wa Mungu. Wambiriria my daughter. The acceptable ear of the Lord. Mwaka wa gwetekereka wa Ngai. It started when Christ ascended into heaven. Wajiriria mahinda maria Jesu acokire matu-ini. And today, na muthenya wa umuthi, we have the authority to experience ithuĩ twĩna ũhoti ũcio wa kũigua that acceptable ear of the Lord. ũhoro ũcio wa mwaka wa gwĩtĩkĩrĩka kwa Ngai. So the message is clear for the year 2023. Kwoguo ndũmĩrĩri nĩ yarĩtie ya mwaka ũyũ wa 2023. To those who will run with this message. Na ndena mũndũ anyite ndũmĩrĩri ĩno. And this is what the Lord said. Na nĩguo Mwathani oigire. The Spirit of the Lord God is upon me. Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa. Because the Lord has anointed nĩ tondũ Mwathani nĩ anjitĩrĩirie maguta. And commissioned me. Na akandũma. Can I prophesy? Alakenda them. There are people the Lord has anointed. Nĩ kũrĩ andũ Mwathani aitĩrĩirie maguta. There are people the Lord has anointed. Nĩ kũrĩ andũ Mwathani aitĩrĩirie maguta. And there are people God is going to commission this year. Na nĩ kũrĩ andũ Ngai agũtũma mwaka ũyũ. Kũrĩ andũ Ngai aitĩrĩirie maguta. Kuna watu ambao Mungu amemimina mafuta. Wa nyũmba-inĩ ĩno. Katika nyumba hii ya Mungu. Na nigetha favor yake ikinyanĩre. Na ili kibali chake kikamilike. Na koiga atĩrĩrĩ. Hivi. Na tũkũmaitĩrĩria maguta. Na sio tu kuamwagilia mafuta. I will send them. Nĩngũmatũma. Atawatuma. I don't know whether you are there. Nĩnjũĩ kana wĩ hau. Hika nĩ wetereire gũtũmwo nĩ Mwathani. Sijui kama umesubiri Mungu akutume. Hika nĩ wetereire Mwathani maguta make makũharũrũkie. Sijui kama umengojea mafuta ya Bwana imiminike juu yako. Mũtũrĩre waku ũcenjie. Na ili maisha yako yakabadilike. And the Lord continue to read these words. Nake Jesu agĩthiĩ na mbere na ciugo ici. To bring the good news na nigetha ndehe ũhoro ũrĩa mwega to the humble. Kũrĩ arĩa menyihĩtie. Kũrĩ arĩa menyihagia. Wale ambao wananyenyekea. Nĩnduwe ngĩndamwĩrĩra o mũtheri watwĩra atĩ no nginya twĩnyihie. Lazima tunyenyekee. Naguo no twacokererwo rĩngĩ haha to the humble. Kwa wale ambao menyihĩtie. Na angĩkorwo if you are among the humble. Na angĩkorwo wĩ hau gatagatĩ ka andũ acio menyihagia. And the afflicted. Na andũ arĩa manyarirĩkĩte. Arĩa manyarirĩkĩte. Na wale watu ambao wameteseka. Is the time for the Lord to anoint. Na ihinda Mwathani aitĩrĩrie maguta. Those people who have been afflicted. Nĩ ũndũ wa andũ arĩa manyarirĩkĩte. I prophesy today. Na niĩ ndaratha mũthenya wa ũmũthĩ. As a servant of the Most High. Nĩ ta ndungata ya Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ. In this church of Ambassadors Muchatha. Thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Ambassador Muchatha. The Lord has anointed you. Ngai nĩ agũitĩrĩirie maguta. The Lord has anointed you. Ngai nĩ agũitĩrĩirie maguta. The Lord has anointed you. Ngai nĩ agũitĩrĩirie maguta. And He knows you are afflicted. Na nĩoĩ nĩ ũnyarirĩkĩte. Nĩoĩ nĩ ũnyarirĩkĩte. Anajua ya kwamba umeteseka. But He's saying, you know what? Na anasema oeke. As much as you have been afflicted, Wana kũngĩtuĩka nĩ ũnyarirĩkĩte ũguo. I have anointed you. Niĩ nĩ ngũitĩrĩirie maguta. I don't know how many today. Nĩ ndiũ nĩ igana ũmũthĩ. They have heard the message of the Lord. Arĩa maigua ndũmĩrĩri ya Mwathani. And they would say amen. Na mauge amina. Nĩ arauta wĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Anafanya kazi katika maisha yako. Ndũgaikare ta andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa thunagogi. Usikae kama watu ambao walikuwa kwenye sinagogi. Rĩrĩa mũrũ wa mũndũ athomire ndũmĩrĩri ĩno rĩ. Wakati mwana wa Adamu aliposoma ujumbe
huu. Moririe no huyo. Wakauliza ni nani huyu? Mundu wa kuhura baurada. Huyu mtu wa seremala akupiga. Arari horo wa mwaka wa mwathani atia. Ananena kuhusu mwaka wa Mungu namna gani? Nawe no urie maybe. Hata nawe unaweza uliza labda. Dominio ndagiro ni kwa no kwa pastor kwa reverend Kathy. Ujumbe huu au kwa pano hapa kwa Urie mucana niki ni nini? Tuna makanitha mange manene reke ngwire. Tuna makanisa mengine makubwa tani kwambie. Tigana makanitha manene. Wachana na makanisa makubwa. Na tigana makanitha ma andu aingi. Na makanisa watu wengi. Na tigana wingi wa andu. Na wingi wa watu. Mwathani arariria we. Bwana anakunenea Nawe. wewe. Na wewe. Na roiga it is the acceptable year. Na kagane mwaka wa gwetekereka. To be favored. Anegatha we na wewe. Tukawa gwetekereka kugia na kibali keu. Ndenda kuigua ndu mokirite tondu wa riri. Nataka kusikia watu wameamka. Ndiramuririkania hindi yo ndamura mahotania na wira wake. Walishindana kwa ushuhuda vinywa vyao. Keguthomithie kindu giothe ukonfessaga. Ile chochote ambacho unasema No nginya kirute wira. Lazima ifanye kazi. Whatever you confess. Ile jambo lolote ambalo unakili. You will obtain it. Ni unyitagira kindu kiu. And it will work for you. Na nigikuruta wira hariwe. Koguo ndaiga uge ameni ukiga ameni nene. Sema amina kubwa. It is the acceptable year. Ni mwaka wa gwetekereka. For those who have been afflicted. Kuri aria manyandirekete. Na gatoka kaiga tiriri. Na tena anasema. He has sent me to bind up. Adomete negatha Johanie. Agikoro ni ukoretwo ukiura. Kama umekuwa ukikimbia ukitoroka. Kwa yale mambo ambao umepitia. I'm telling you today the Lord is speaking to your heart. Omothe Ngai ni araria na ngoro yaku. Ngai arariria ngoro yaku. Anazungumzia moyo wako. Na ni joy. I know you need to be bound, but he needs to bind you. To bind up the wounds of the broken-hearted. Ikaweha na wanda koro wina kironda gikore tugiguthumbura muno. Labda uko na kidonda ambacho kimekusumbua sana. Ikironda kia muturire wiho muikarire wa muturire ugakorwo wina kiundu ukoretwo ugitindika ngoro yaku. Vile umeishi kwa maisha kama na jambo ambalo linamsukuma mkubwa katika maisha The yako. Lord is speaking to you today. Ngai ni arakwareria omothe. That he has come to bind you up. Ati ndio kete nigetha akuohe. So that you may bind your wounds. Na nigetha ohe ironda ciaku. If you are together with me, can you say amen? Agikorwo we hamwe nani uga praise the name of the Lord. Amen. And number 3, he said to proclaim release. Na nigetha nyanirira kuohorwo. From the confinement and condemnation. Kwa aria mohetwo na ituiro riao. To the physical and the spiritual. Makohwo kiroho na makohwo kimwiri. Agikorwo wanda ikara we muohe. Kama umeishi katika maisha ya kufungwa. Ndandikire omothe ni mahinda maku ma kuohorwo. Natangaza leo ni siku yako ya kufunguliwa. Ndoama na maguru maku no kile muge. Na miguu yako. Kwa muthenya wa umothe. Useme siku ya leo. Kuohorwo gwakwa. Ni wakati wangu wa kufunguliwa. Na kwa muturire wakwa. Na kwa maisha yangu. Na ciana ciakwa. Na watoto wangu. Na nyumba yakwa. Na nyumba yangu. Thĩinĩ wa Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Uga ni ndanoga. Sema nimechoka. Wikara muturire ndiraikaraga mbere. Kuishi katika maisha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Angikorwo niwe ndenda woe ndagĩka mwĩra mwathani umuthenya wa umuthi mwathani. Ambie Bwana siku dakika moja imwambie Bwana. Oya moko maku ni igũrũ woe ndagĩka ĩmwe tu. Inua mikono yako juu, omba kwa dakika moja tu. Uga ndahoya mwathani umuthi ndoima gũkũ ndĩmuohore. Alia Mungu naomba nitoke hapa nikiwa nimefunguliwa. Mũhuko wakwa wĩ muohore. Mfuko wangu ukiwa umefunguliwa. Ciana ciakwa cinjohore. Watoto wangu wakiwa wamefunguliwa. Oya moko maku mena igũrũ. Inua mikono yako miwili juu. Na ndĩrenda ũhoe. Nataka uombe. Tondũ Ngai ũyũ nĩwe ũtũmanĩte gũkũ. Maana Mungu ndiye ametuma hapa. Nĩkĩo ithandũkũ rĩa maathani rĩ gũkũ. Ndio sanduku la Torati liko hapa. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani Jesũ. Katika jina la Yesu. Rishata riba kanda rabona mayazai. Makata ya zeka riba bayazeria. Kuri andu maturite mohetwo. Kuna watu ambao and it's the time for them today na ni hidali ya omothe. To be loose. Negetha mohoro. Lives to be loose. Negetha mohoro. Destinies to be loose. Na nduma ya ohoro. Miturire ya ohorwo. Maisha yafunguliwe. Mikarire yanyu ohorwo. Kavile mnakaa kufunguliwe. Ciana ciaku ciohorwo. Watoto wako wafunguliwe. Wira wa moko maku mohorwo. Kazi ya mikono yako ifunguliwe. Matirohorwo ni ndungu. Hawafunguliwi na ndongo. Marohorwo ni mwathani. Bwana ndiye anayewafungua. Tondu no tumanite guko. Bwana yeye ndiye ametuma hapa. Nako igaterere. Na anasema ya kwamba I am going to favor my people. Ndiye nego kerando akwa na ndimetekere. I will favor them. Na ndiye nego
Ramakata ya zanda. Ukihoya mwathani arogufeva muthenya wa umuthi. Siku ya leo ukapata kibali kwa Mungu. Arofeva nyumba yaku. Akapata kibali kwa nyumba yako. Oya moko maku meri na iguru. Inua mikono yako miwili juu. Uga mwathani. Ambia Bwana. Oha ironda ciakwa. Funga vidonda vyangu. Oya moko maku iguru fiu. Inua mikono Uga yako mwathani. miwili juu. Ambia Bwana. Oha ironda ciakwa. Funga vidonda vyangu. Nderete muno. Nimelia sana. Nderete muno. Nimelia sana. No kumo mothe. Lakini kuanzia leo. Ndahoya. Nimeomba. Uthio waku. Uso wako. Ujarire. Ungae. Na nigetha. Na hili. Kenyurori giothe. Ile. Kwa guothe. Aile kondolo kwote. Kujeherere. Iondoke. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku. Katika jina lako. O ta ũrĩa waingĩrire. Kama vile ulivyoingia. Mũtũrĩre-inĩ wa Daudi. Ni kama maisha ya Daudi. Ũkĩgarũra mũtũrĩre wake. Ukabadilisha maisha yake. Ndahoya ũmũthĩ. Naomba siku ya leo. Ona niĩ ũngarũre Mwathani. Hata na mimi Bwana Garũra unibadilishe. mũtũrĩre wakwa. Badilisha maisha yangu. Nĩndarega. Nimekataa. Gũikara. Kukaa. Mũtũrĩre. Maisha. Wa tene. Ya kitambo. Nĩndarega. Nimekataa. Gũikara. Kukaa. Mũtũrĩre. Maisha. Ũtarĩ kĩene. Ambao hauna maana. Nĩndarega. Nimekataa. Gũikara. Kukaa. Mũtũrĩre. Na maisha. Wa ndwari. Ya magonjwa. Nĩndarega. Nimekataa. Gũikara. Kukaa. Mũtũrĩre. Na maisha. Wa kwaga. Ya kukosa. Nĩndarega Mwathani. Nimekataa Mungu. Tondũ wa rĩrĩ. Kwa sababu. Wathomire maandĩko. Soma maandiko. No kiuga. Na ukasema. Maũndũ maya. Mambo haya. Nĩ mahinga. Yamekamilika. Na nĩ ũmũthĩ. Nami siku ya leo. Nĩguo mũthĩ wakwa. Ni siku yangu. Ndetĩkia. Nimeamini. Nĩ wahingia. Ya kwamba umetimiza. Thĩinĩ wa rĩĩtwa Katika jina la rĩa Mwathani Yesu. Jesu. Amen. Ribakata ya zeka ribaba ya zanda. Ramakista ribona mayazai. Rikalaba ya zanda. And then he continued to say, Na kiagathia na mbere na kuga. to speak Na kwaria. freedom to the prisoners. Kule aria mohetwo ni mohorwo. Arĩa me korokoro-inĩ nĩ marĩkĩtie kuohorwo. Walio kwenye korokoro wamefunguliwa. Ndatangatha ũmũthĩ Nami natangaza kũrĩa waleo. guothe ngoma anagũhingĩra. Mahali popote ambapo shetani Anahingĩra amekufungia. cioneki ciaku. Nakufungia maono yako. Anahingĩra ciana ciaku. Nakufungia watoto wako. Anahingĩra mũtũrĩre waku. Nakufungia maisha yako. Anahingĩra wĩra wa moko maku. Nakufungia kazi ya mikono yako. Ndatangatha ũmũthĩ Natangaza waleo. anahingĩrĩria kanitha ũyũ wa mũca. Amefungia kanisa la Mũcama. Anahingĩrĩria kanitha kũrĩa umĩte. Kanisa mahali umetoka. Mũthenya wa Siku ũmũthĩ. ya leo. Jiguai mabarothi. Wasikizeni Mwathani mabarothi. aroiga atĩrĩrĩ. Bwana anasema. Nĩ kuohorwo. Kufungua. Kuma korokoro-inĩ. Kutoka kwa Nĩ korokoro. marĩkĩtie kũrekio. Wameachiliwa. Makoi makorokoro. Kutoka kwa jela. Gwĩtĩkia Wale ambao wameamini. kiugo gĩake. Neno lake. Tondũ we nĩ Ngai. Maana yeye ni Mungu. Ndatangatha ũmũthĩ Natangaza kũrĩa waleo. guothe ngoma Mahali anakũnyita. popote shetani amekushika. Devil. Hina. Mwathani ichigua. Devil. Mwathani. Devil, hear me. We shetani ichigua. You have to let the lives of the children of God No kinyara kararia metolera shara to shiangai. be free. Na nigetha korwo we muohore. You have to let the ambassadors charge No kinyara kararia kigogora to kia be ambassador. free. Nigetha kira kararia You gĩkorwo have to gĩ let the kĩohore. homes and the families of the brethren of the ambassadors Na nyumba cia mĩciĩ ya atheru na ndungata. to be free. Nigetha ikorwo ĩ You have to let the mĩohore. businesses of the children of Na God biacara cia ciana cia to Ngai. be free. Nigetha ciohorwo. You have to let their lives Na nginyora kararia mĩtũrĩre yao. to be free. Nigetha mĩtũrĩre yao In the yohorwo. mighty name of Thĩinĩ Jesus. wa rĩĩtwa inene rĩa In the mighty Mwathani. name of Jesus. Thĩinĩ Put your wa hands rĩĩtwa together Mwathani. for the Lord. Irohe. And to proclaim the favorable year of the Lord. Na nigetha nyanĩrĩre ũhoro wa mwaka wa gwĩtĩkĩrĩka kwa Ngai. Taigua aro rĩngĩ. Hebu sikiza tena. Torĩa twĩrire mũthenya wa Kama vile Wednesday. alivyotuambia siku ya Jumatano. Hĩndĩ ya ithandũkũ rĩa Maathani gũkũ kanitha wa Mũcatha. Wakati sanduku la Torati lilikuwa pamoja sana. Nĩracokerwo oro rĩngĩ. Inarudiwa tena. Kwĩ mũndũ wĩ gũkũ ũtanyitire ũndũ ũyũ Kama ulikuwa pana ukushika. na njĩra nditũ. Na njia ya uzito. Kana kwĩ mũndũ wĩ gũkũ ũtarĩ kuo na Mwathani nĩarenda anyite. Kama hakuwa na yuko leo Mungu anataka ashike. To proclaim the favorable year of the Lord. Nyanĩrĩra mwaka wa gwĩtĩkĩrĩka wa Ngai.
And the day of vengeance. Na muthenya wa kurihaneria. Na muthenya wa kurihaneria. Na siku ya kulipiza kisasi. Kwina maoru managukora. Kuna maovu yamekukuta. Wanakiriria muru na mwaru wa ithe witu. No ndakwira lakini siku ya leo nyokwajia kuona guoko kwa Mwathani gugikureheria we gugikureheria we gugikureheria we gugikureheria we thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Amen. And retribution, na tena kulipa, to pay back, kulipa aria manegenete na mananugu na Mwathani nduragurutagira wira, wale ambao wamepiga kelele na kunugunika ya kwamba Mungu nimeishi kukufanyia kazi na nie maundu makwa no kuhinyiririka ndirahinyiririka na mambo yangu yanasidi kuharibika. Can I prophesy? Wacha nitabiri This year 2023 wakoyo wangirigana na mirongo ine na ithatu there is a payback. nekole nando wakore huo. There is a payback. Nekole nando wakore huo. There is a payback. Nekole na malehi. There is a payback for a woman who is here. There is a payback for a woman who is here. There is a payback for a woman who is here. There is a payback for a man who is here. There is a payback. If you are the one, raise up your hand. Wera Mwathani terere. Mwathani ni ndahera. Ni undu wa kuria ndananugunika. Tondu umuthi ni ndamenya wagereirie mathina-ini maya nigetha uke undihe. Thank you, Jesus. Amen. Put your hands together for the Lord. And the Bible says, ndire ndirongerera kindu kigiraria ciugo iria ciathomirwo ni muru wa mundu. And that I'm going to read and then I'm going to finish. Nitasoma nimalize. And the day of vengeance and retribution of our God, to comfort all who mourn. Aria marashakaya. Wale ambao wanaomboleza. Ambia jirani yako. Ukikorwo ni urashakaya. Kama unaomboleza. Heno undu Mwathani arenda gwika. Kuna jambo Mungu anataka kufanya. Mundu agicakaya. Wakati mtu anaomboleza, akoragwo aturumithitie mutwe wake thi. Huwa ameangalisha kichwa chake chini. No Mwathani araiga tiriri. Lakini Mungu anasema, to those who are mourning, na kuria marashakaya, I am going to put a turban on top of their head. Negomoha gitamba igoro ria mitwe yao. Negomoha gitama. Nitawafunga kitamba. Nigetha matikahutio ni rukungu ringi. Ili wasiguzwe na mavumbi tena. Matikahunyuke ringi. Na hawataparara tena. Kuri andu Ngai aracenjia miturire yao. Kuna moto ambao Mungu anabadilisha. Waga gukorwo ni urahunyukite muno. Labda ulikuwa umeparara sana. No muthenya wa umuthi. Lakini siku ya leo araiga tiriri. Anasema ya kwamba I am putting a turban on top of your head. Na ndaigirira gitama. Na wakati nitakuwekelea. What is a turban in Kikuyu? Kireba. Yes. Taroshi mnigetere kireba. Kireba gikorwo kiruri. Inakuanga ni ishara. Nikiona kugikira mukurino tore murata wako witagwo Wandaro. Kama yule rafiki yangu Wandaro. Aikire guku muthi. Aingia hapa leo. Kwiragwo kwina andu aingi kuma na andu aingi muno na mukurino umwe. Watu wengi sana na mkorino mmoja. Yani you become a different person altogether. Wewe ugakorwo we mundu wina ngora ndio rore mwe. Wikagirwo ruri rugutuma andu othe mamenye. Inawekwa alama ya kujiofa watu wajue. Ngai niekite undu. Ya kwamba Mungu amefanya jambo. Muturire-ini waku. Katika maisha yako. Na tondu. Na sio jambo tu. Araiga a turban instead of dust. Akeramba idhanyaine ria rukungu. Koroni niwe ningiga ameni nene. Kama ni mimi wewe ningesema amina kubwa. Ukiona roho akiaria uhoro wa rukungu. Ukiona roho akizungumza kuri andu makoretwo mahunyukite. Watu wameparara. Na andu maririra. Na watu wakawazungumzia. No mahinda ma Mwathani ni makinyu. Lakini wakati wa na nigetha riri. Na hili. Eyariririe. Ajitetee. Eyariririe. Aririria muturire waku. Na wa ciana ciaku. Na watoto wako. Na wa wira waku. Na kazi yako. Thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Katika jina la Yesu. Are you the one? Wewe umwe. Tukihuria Mwathani roho wega. Pigia Bwana makofi mazuri. Atho akaiga tiriri.
Alafu tena anasema kirebali wakati ataka kufunga ile kitambaa. Sasa wengine wanaona kama kanisa itakuwa ya Wakorino. Kireba kirenda rihoro wakio ni wa kiroho. Ni ya kiroho. Yani ni gukorwo wikiritwo ruri. Umetiwa alama. Na ruri rwa uria wona kireba gikorwo gikia white. Inajua ni ile kiremba ni nyeusi. Ni kuga hena kindu kia mwanya kihanditwo iguru riaku. Ni nyeupe, ni kusema kitu ya pekee imewekwa juu yako. Igera guko kumutini. Ekelea mkono wako kwa kichwa. Uga mwathani. Ambia Bwana. Joha kireba. Nifunge gia kiugo giaku. Ya neno lako. Na kuma umuthi. Na kuanzia leo nyajie guthie. Nianze kwenda kulingana na mpango wako. Kulingana na mpango wako. Na to ugo tu wiki. Na sio hivyo tu. O toria maandiko maku maraiga. Kama vile maandiko yanasema. Ati maguta magikeno. Ima kwamba mafuta ya furaha. Umaitiririe mutwe-ini wakwa. Utayamimina juu ya kichwa changu. Na nigetha kieha giothe kiehere. Na ili huzuni yote iondoke. Na gucakaya guothe kwehere. Na kuomboleza kote kuondoke. Oyo muthi mwathani. Jioni ya leo. He maguta magikeno. Ninakuomba unipe mafuta ya furaha. Give me the oil of joy. He maguta magikeno. Na nimemaliza.